Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerimiz. Efirde haberler vaqti bugun programmamızda. Qrimga sovuq qish qaytdi. Kezlevlilarni nasıl meseleler rahatsızlay? Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi gражданlar qabulini kechirdi. Qrimga uçkan uçaklar күчлүү qar yağını себебинден Анапа, Сочи ve Краснодар шәһәрләренә қоналар. Ава шарайты боле олғаны үшін 15 рейс ава лиманда тоқтатыла. Qrim пайтахтына yol алған 6 uçak Анапа, Сочи ve Краснодар аэродромларына yollanıldı. Bu haqta бүгін Ахмеджит ава лиманын матбуат хезметінде хабар еттілер. Qar yağması әмде Qrim шәһәрләре арасында қатнаған 20-ге якын автобус лягу етілмесіне себеп болды. Qrimga sovuq qish qaytdi, yarımada qar ile төшілді, yollarda tayla, Qrim yarımadası barını qar boran ile qarşılay. 10 binге yakın adam ava şarayты себебинден ışıqsız qaldılar. Yağmurlu qar birden қатты sovuq ve күчлүү ел. Bütün qish devamında yarımadada böyle qar olmadı, ama barının birinci күнү yarımada sakinlerini ayretте qaldırdı. Ярама ва себебинден шынды 25 мескен ер ышықсыз қала. Фуртуна қавсызлығы ве ел ховетлермесі илан етілді. Ама қар яғмасы Ахмеджит ава лиманын ішіне кедер етмеді. Шәһәрлер арасында қатнаған автобусларының 20-ге яқыны лягу етілді. Ақшейх, Ақяр, Ялта ве Кефе. Бойле авада еларға тек тәжірибелі айдавчылар чықтылар. Снег идет, зима пришла. На улице весна, у нас зима. Ну я как бы человек оттуда с материка, мне не привыкать. Я привыкший к такому снегопаду. Qrim араба yollar хызметі ава шарайты или күреші. Пайтахның yollarına 1 тоннадан зеде реагент сепілді. Қар көрелмесіне Крым автодор шirketінің бүтін техникасы желп етілді. Посыпали все дороги, пусть никто не переживает. Ахмеджитнің шернақ лесі тоқтамаздан чалыша. Машиналар алчақ сурат или кеткені себебінден біраз кеч халувлар олабыле. Утепляем мотор, чтобы не замерз. Видите, какая зима у нас? С Новым годом могу вас даже поздравить. Қарының қалынлығы 15 сантиметрны тешкілете. Синоптиклер айталар ки, геже ярымадаға ақ деңіз циклоны келіп етежек. Отличная погода. Хорошая, да. Ну что, дети хоть на санках покатаются. Ну какая погода? Ну должна быть погода. Внук говорит сегодня: ура, зима, хоть раз в 10 лет. Ахмеджитлілерінің кейфі бойле суву хавада да пек яқшы. Қыш әралда жайып ел мевсімі. Бір кімсе үшін бұ тұхынтылар мотор қыздырылығы, башқалар үшін есе чаналар ве қар топлары. Арзы Хасянова, Ферида Якубова, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Аман-аман эпысы Qrim шәһәрләренә qar төшеді, yollarda тайғалақ, нәтижеде бірқач yol нақли қазасы yüz берді. Шатлар язғанлары кыбы геже қарлы боранлы ава тоқтамағаны себебінден Ахмеджит ве Ахмеджит районының Жанкойр, Мини-базар ве Сақ yollarında Qrimның Женюби ялы бойу трассаларында ағыр вазиет пейда olды. Күчлі тайғалақ әмде Ахмеджит Қарасу базар, Ахмеджит Бақшисарай трассаларында ве Анқара боғазында. Rusya Federatsiyasının prezidenti Vladimir Putin Qrim көпірінің араба yol қысмы яқын вақытта açılacağını ilan etdi. Endi bir qaç aydan soң Qrim көпірінде арабалар қатна başlayacak, gelecek sene ise köprünün demir yol kısmı açılacak. Bu Qrim inkişafına ve Qara denizінен bağlı Rusya'nın қалған kısmında siltem verecek, dedi Vladimir Putin. Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья. Milletler Ara münasebetleri ve sürgün etilgen gражданlar işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi arxiv işleri boyunca Devlet Komitetinin vekilleri ile beraberlikte kezlevge barıp gражданlarını kabul ettiler. 40'tan zede insan şahsi ve umumi suallerinin müracaat ettiler. Ayrı alda onların standart boyunca tasıl, tibbi hizmet yollarının tamir etilüvü ve yarıklatılüvü, toprak ve gражданlık elde etilüvü ve bir sıra diğer meseleler meraklandırdı. Там 8-й микрорайон делают идеальный, просто. И сад там, и школы, и все строится. Вот просто сад как замок. А у нас вот начинают раскопки, оставляют. И тысячи, миллионы причин.
Бу Исмаилбей микрорайондaki мобиль группаның жемиет фикрлер лидерлері олар Оз касабасына бадынлаштырмак үзерінде çalışалар. Кезлевлер yollarını tamir etilmesine ve kurulması ambulatoriyada xadimlerini azlaştırmamak ve bala bakçasını kurup bitirmekni talap eteler. Bu suallerge şehir memuriyet başının muavini Elmar Мамбетов izahat berdi. По детскому саду я озвучу, вот и коллегам в том числе. Вы знаете, какая ситуация. Там идет расторжение контракта в одностороннем порядке по инициативе службы капитального строительства Крыма. Сегодня уже они зашли в суды, 4 апреля у них еще одно очередное слушание, но оно не последнее. Ақтем Карабаш Кабулға топрақ меселесі бойынша келді 2011 сенесі Айсабай микрорайонында 247 дамарта айрылған еді. Олардан чоқсы ресмейлештірілген, ама құруджилық башламаға қиын, коммуникация бағлары yok, генераторларнен çalışмаға есе еркесінің күші етмей. Само собой не могут здесь вести какую-то хозяйственную деятельность, строиться, это нету ни света, ни газа, ни воды. Вот. В непосредственной близости находится жилой частный сектор «Спутник-2», то есть это часть города, которая находится в 400 метрах, где есть все коммуникации. В 800 метрах находится линия ГРП, то есть проходит высоковольтная линия, то есть есть все возможности для проложения коммуникаций, но нету никакого содействия властей. Меселлер 18 милли мектепте де бар 120 ерлі бина 370 баланы қабул ете. Бұл себептен талебелер екінші сменада оқымаға мечбурлар. Сонки дерс ақшам саат 6:30 бите. Емді мектепда лицензияны елде етіп оламады. Бұл аудиторияларымыз болса бек сық олғаны балаларымызны Роспотребнадзорына несіне жауап бермегені. Бұл біріншіден. Екіншіден бізде болса ашхана, спортзал, актовый зал, метод кабинет. Бұл яна бір оқу бина olmagan sebebi tarlıkta bizne Rоспотребнадзор лицензия бермediler. Бу бина бөлігі оз башымча құруджилық сайла оңа весиқалар yok. Мектеп озу есе ресмейлештірілген. Тамир ішлеріне ве мебель сатын алмаға пара ала. Құруджилықның екінші невбеті есе бойледі тоқтап қалды. Мектеп хадимлері акимет векілеріне құруджилықны екунлемек режасы иле мұражат етелер. Девлет милитлер комитетінің рейсі Ленур Абдураманов жандырды ки, эпсі сеслендірілген суалер Қырым башына еткізілежек. В основном граждане, которые сегодня обращались на прием, были жители одного из самых крупных мест компактного проживания. Это Исмаилбей и Спутник-1. Конечно же, сегодня были озвучены очень серьезные проблемы, которые существуют сегодня в местах компактного проживания. Однако очень порадовало то, что местные жители, активисты совместно с администрацией держат на контроле все текущие проблемы, активно и вместе решают этих вместе. Мы со своей стороны сегодня озвученные проблемы в части касающиеся поддержки с республиканской властью обязательно взяли на контроль, поэтому будем индивидуально по каждому вопросу обсуждать на уровне главы республики. Эмде девлет милитлер ара комитетінің мутихасыслары репатриантлар иштимай ярдым ақта шайдет намелерні элде этлövі үчүн аризаларны кабул еттілер. Алимия Кайбулаева, Алишер Алимов, Миллет үчүн. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi gражданlar kabulunu keçirdi. Kırımның çeşit rayonlarından kelgen 15'ten ziyade insan yardım sorap müracaat ettiler. Lenur Abduramanov insanlarının aktual meseleler boyunca muzakere keçirdi. Bu gражданлық elde etülüvü toprak damartalarının resmileştirilüvü, hem de reabilitasiya kağıtını alıp boyunca müracaatlar kabul etildi. Episi sorular boyunca anlatmalar berildi. Qırımda gigienik kağıt çıkargan yekeni istihsalcısı bu sene os 25 yılığını qatete muessese o güne büyük planlar koya ve endi nef bittekesine Cumhuriyetinin 70% istihsalcılarını qaplap almağa niyet ete. Tafsiyatlar levhamızda. Qırımның аман-аман бутун макулатурасы мында Ахмеджитның kenarında yerleşken fabrikasına getirilе. Мында мутихасыслар оны конвейерге қоялар. Башта kağıt сув ile karıştırıla ve çöplükten temizlene, sonra eskenceyen sıkıştırıla ve kurutula. Kat-kat ile makaraға sarıla ve bundan son azır sayla. Nevbeteki basamak eki koşmasızı kaçılıvı 100 binlerce avro ve bir kaç yıl azırlıklar ve işletuv. Olar oz işini bir yıldan son başlayacaklar. Son bir fabrika Cumhuriyetinin 70% istimalını kaplap alacak.
Эркон Жумхурет ахменен 140 тонна туалет кағытны ішлетем. Бусене завод 25 елығыны қайдетілжек. Қырымда ой екенедір, ама оның мекиязы шашырта. Шымды о Жумхуретнің истималыны 30-40 файзға бежере. В день мы делаем приблизительно около 10 тонн. А в зависимости от скорости. Машина может выдать и больше, но такая средняя скорость. Огдеки планларға көре туалет кағыттан ғайры картон құтылар истисал етлуі де бар. Бір мөстеде 200-ге яқын ішгері ғурурланмақ үшін себептір. Вся макулатура, которая собирается в Крыму, а в Крыму собирается порядка 2,5-3 тысячи тонн макулатуры, будет перерабатываться на этом предприятии. Тешкеру филему істеге Ахмеджит Шер шурасының рейсі Виктор Агеев келді, о ишханенің ішіне қимет кесті. Векележекте Дазияде илерлев тіледі. Девлет тарафындан олдықша ярдым көстермекні деваде етті. Он содержит предприятие, выплачивает налоги и, самое главное, дает рабочие места тем людям, которые работают здесь и которые содержат свои семьи. Мойсенің мүдері Самвела Капян ұмытеті ки Жумхуретнің бұтын макулатурасы Қырымда қалажақ ве қытаға йоланылмайжақ. Бұндан сон керчектен де шақси истисалымыз нен ғурурланмақ мүмкін олур. Алимия Кайбулаева, Энвера Блезиз, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ехуди халқы Пурим байрамыны қайтетті, о миллет ғалебесінің тымсалы олаве иудаизмде эншен байрам сайла, оны 2000 ел әвесі фарси чарлықта ехудилер куртарылуының қатарасы олара қайтетелер. Зимой мы показываем, что несмотря на то, что была зима тяжелая, но все равно мы вместе, едины, радуемся и веселимся. И когда мы радуемся и веселимся, все тяжелые моменты, они не тяжелые. Бүгін ехудилер бір-біріне татлылықлар ве башқа идеялер юлайлар байрамның сазғайысы болған меселерінің бері-берлікте чезілуі. Мое представительство как комиссариата Международного комитета по защите прав человека показываем Крым, как здесь весело, какие вы теплые люди, и всех приглашаем сюда. Мне бы очень хотелось пожелать крымчанам, всем крымчанам. Мне хотелось пожелать бы всем россиянам, пожелать всем евреям, и не только евреям, пожелать всем, кто живет в нашей единой семье. Это мира, это благополучие, это свободы, это всегда победа. Побед даже в тех случаях, когда кажется, что это уже невозможно. Бүгін Ахмеджитте иммунитет суалярыне бағышланған топлашув кечті матбуат конференцияда сағлық сақлав департаментнан баш иммунолог экімі Людмила Знаменская штырак етті. Оның сөзлеріне көре бізім иммун системамызға ішілген сув ве ава менфит тесір еті. Бұндан ғара алкоголь ичімлеклер түтін чекю фағыр иш ве юқуға тоймамақ иммунитетке зарар кетірі. Я должна сказать, что вот надеяться на какую-то волшебную таблетку и на какой-то волшебный препарат однозначно не стоит, потому что на сегодняшний день это миф, и нету такого препарата, который мог бы решить все проблемы с иммунной системой. Работа, укрепление иммунной системы – это ежедневный, постоянный труд. Постоянно надо о ней заботиться. Біз Ахмеджит сәкелеріне сіз ось иммунитетіңізні насыл сақлайсыз деген суалінен мұражат еттік. Лимонник крымский. Все, чай. Чай вот с этими травками, все мне помогает, все хорошо. Таблетки стараюсь не употреблять. Свой иммунитет. Мы нормально, как? Едим чеснок. Правильно питаюсь. Занимаюсь зарядкой. Занимаюсь спортом, не курю, не пью. Иммунитет нужно вообще не опускать, тогда не нужно его будет укреплять. Пост держать надо, и вот весь иммунитет. Районларының бюджетлерінің насыл толдырмақ бүгін Қырым Федераль университетінде буақтала фюрсетілді. Анда илми амели конференция кешті мемурлар ве алимлер регионның келлеріні артырмақ үшін қоланылған усулар ақында музыкер еттілер. У нас в прошлом году рост составил в Крыму налог на доходы физлиц 12,2%, а в целом по Российской Федерации 7,7%. Буквально вчера вот была озвучена цифра, то есть у нас цифра выше, чем в целом по Российской Федерации. Малия назарының сөзлеріне көре Жумхуретімізде келлерінің қошма менбалары бар, бұл ресмелештірілмеген ішчілер, бұл сене айлық базарының ве үжіретлі шақысларының қанулаштырылуы планлаштырылы.
Qırım Federal Üniversitetine Olimpik oyunlar ve dünyanın 3 defa çempionu, Avrupa'nın 9 defa çempionu Mariya Kiselova ziyaret etti. O studentler ile kuruştu ve Kırım'da sport inkişafı hakkında sohbet geçirdi. Studentler sualler berdiler ve sporçudan cevap aldılar. Kuruşuvunun sonunda Mariya Kiselova studentlerge cesur olmaqını ve daim maqsadlarga erişmekni tiledi. Очень приятно, радостно, что здесь идет строительство, возводятся новые объекты, и спортивные, и футбольные поля, и спортивные площадки, и объекты по федеральной целевой программе. И я знаю, что здесь к 2020 году планируется Олимпийский центр водных видов спорта, что для меня особо ценно и приятно. Я надеюсь, что здесь, в этом Олимпийском центре, будут проводиться и крупнейшие международные турниры, и сборная команда будет сюда приезжать, и что в этом регионе будут развиваться водные виды спорта, такие как и синхронное плавание, в том числе и плавание. Qırım atıcıları Kenede medallerінен қайтылар. Сочиде Rusya Kubagının birinci basamağı sonuna yetti. Anda Qırım atıcıları muvaffaqiyetli çıkışta bulundular. Bütün memleketimizden en güçlü sporçuları mırzaq, disk ve çokuçbaş atuf yarışına toplandılar. Onların toplamında 4 medal oldu. Bu 2 kumuş ve 2 tunç medal. Yaramay ava şarayda sebebinden Qırımda fevqulade vaziyet şimdilik yüz berdi. Bu haqda Qırım boyunca Rusya fevqulade vaziyet nazırlığında baş idaresinin matbuat xizmeti haber etdi. Vaziyet stabil, Ankara ve sovuq, sala boğazları açıq. Anda texnika çalışmaqta, çeşit bölükler vaziyetini nezaret ettiler, azırlar ama şimdilik olar celp etilmedi deb haber ettiler Qırım Inform agentligine matbuat xizmeti. Evvelleri fevqulade vaziyet nazırlığı Fortunalı Tenbiyev ilan etti. Bizim yanımız sonuna yetdi. Gelecek haberler programmasını kaçırmanız. Evlerinizge daima iyi haberler kelsin.